He was inspired to speak. God's voice, our voice. Our voice. He sacrificed his life just for the word of God. James was so powerful. Even though alipingwa na kila mtu hadi sisi wa familia, but he remained with the word of God. He was inspired to speak. Hashtag God's voice, our voice. Hashtag inspired to speak. Thank you. Thank you, our youth. It was a nice kit. Before tuendelee, kuna announcement. Kuna gari hapa inasemekana ni V8 KDJ 881T. Tafadhali onana na hao wenye wanashughulikia parking ili mambo ikuwe mzuri. Thank you. The next itakuwa ni dance. Hope wako ready. Tujaribu kuharakisha kidogo. Wapigeni makofi ili wapate morale. Dance tafadhalini, tujaribu ku keep time. Folk dance muwe mnajipanga ili tusi take time sana. Folk dance iko next after dance.
Folk song kindly tuharakishe kidogo. Aciare ito na ciana cito na all Mokoyo fraternity morega. Ai morega. Neithwe ayuthi akumapisie Mokoyo parish with a folk song. So sit back, era neighbor sit back. Relax. Now hold a smile. Thank you. E maito jugera na maneto koina. Neto koina re utire re atene. Mosho ngotare na pata. To koina ginyago tukenaro shotorok. E maito jugera na maneto koina. Ae leto koinare utire re atene. Mosho ngotare na fata. Toko inaginyago tukenaros. Emo yudi digo ka ederago digo ka edekore honege. Edekore Emo yudi digo ka ederago digo ka edekore honidege. Digo ka edekore honide. Emo yudi ederago digo ka edekore honide. Emo yudi ederago. Mokone kwa oe, mokone kwa oe, mokone kwa otwete manetasha na shagai ae, ae 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 ae. Mokone kwa oe, mokone kwa oe, mokone kwa otwete manetasha na shagai ae, ae 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 ae. Ae aia gokinyo kya okahora zerekeire o matwine nanezoe negakinya gauroke na mwadhani newega motogoria nake Jesu ni mugate roho waku monyoto kianie niwega Motogoria nake Jesu. Aya, era niba akune kwanyitana reu. Ne kwanyitana.
Anybody between the age of 18 to 35 asimame hivi, asimame na miguu yake. Msimame between 18 and 35 years, msimame juu tuwaone. Ekwanyitana aya kuma hau unyite friend ya kumuke na ke haha bere. Onasi omeja othe maigire, asi omeja othe maigire, bora me 18 to 35 years. Tuharakishe, na kuna wengine nawaona nitawataja majina kama wajui kama wamefika 35. Haya, shangilia, piga kelele kwa Bwana. Shangilia, msifu Bwana wa mabwana. Shangilia, shangilia, piga kelele kwa Bwana. Shangilia, shangilia, msifu Bwana wa mabwana. Shangilia, piga kelele
now turn so that we can pray together. All the youth, msimame ili tuombe pamoja. Members, you can tusimame ili tukaweza kuomba pamoja na wana youth so that they can continue being inspired to speak. Amen. Let's pray. Father, Lord, in Jesus' name, we come before you this morning. We exalt your name on high because you have enabled us to be here, to worship you, to glorify your name. We want to thank you for these young ones that you have given to this church and this neighborhood, oh God. May you continue using them as vessels of power and vessels of your grace, Almighty God, so that they can continue doing mighty things whenever they will be. We know very well that some of them will be going back to school, to their colleges, to their universities, to their high schools. Father, we commit them and we commission that when they go to those institutions, they shall speak your word, they shall stand firm, they will not be shaken. And they are going to be the head and not the tail. They shall excel in whatever they do, and whatever they touch shall excel. And the spirit of excellence shall be upon them, O God, in the name of Jesus. We dedicate them to you, O God, that you are going to take them through each and every step of their life. In Jesus' name we pray and we give thanks. Amen. As we sit, let's have the office here very fast so that we save on time, the office. And just to save on time, before the choir closes for us that section, tutamaliza haraka. Chair ready? Praise God. Mwathani agoshwo. Turariganirwo ni Gikuyu. So yes, ithuĩ nĩ ithuĩ tũtongoragia yuthi na he marĩtwa njĩtagwo Catherine Wambui na nĩ niĩ chair. Yes. Mwathani agoshwo rĩngĩ ya Gĩkũyũ gĩakwa gĩkinyaga hau. Kwa marĩtwa njĩtagwo John Mwangi na niĩ ndĩ vice chair. Yeah. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Kwa marĩtwa njĩtagwo Mugambi Gĩtonga na nĩ niĩ secretary. Mwathani agocwo. Niĩ ndĩtagwo Edgar Kariuki na nĩ niĩ treasurer. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Lynn Sharon na nĩ niĩ vice secretary. Praise Mwathani agocwo. Marĩtwa makwa nĩ Fred Otieno and from there nĩ ngwaria na Gĩthwaĩri. Yes, nderenda kuga thank you muno for giving us your children. Tunasema ni asante. And also venye tulikuwa tumesema first service, kama hauna namba yangu, you can take my number or yoyote ya any of the officials so that we can work together, wazazi na ofisi. Thank you so much for supporting us. Amen. Before you sit, let's appreciate the youth for the good work they are doing. It is for the glory of God. It's not for everyone to take the glory. It's for the glory of who? Of God. Nimeona hata we have a whole full band from the youth who can play saxophone. Is it saxophone? Inaitwa nini? Saxophone, eh? We have 2 guitars and piano, so, and the drum set. When the time comes, they have a whole entire team that can play those items from the youth. Na tumeona pia tuko na choir master, anaitwa nani? Jerome, ni kama anasomea music. Yeah, there are so many people who are talented and we want to thank God for them. Bwana wabariki sana. Asante. Oh, yes. No, there is something I want to speak yes, about. Thank you. We also want to recognize other departments in the youth ministry. Though hawajasimama, we have the praise and worship. We have Gloria that is leading the team. Tuko na pia hospitality, we have the prayer ministry and all for the glory of God. Yes, and also the music. Yes, Rooney, thank you so much. Yes. And as we finish in the afternoon, we'll be requesting the parents,
mtukubalishe tubaki na watoto. We'll have a back to school concert and we have lunch. Thank you. Thank you. Aya, riu twike moko guo. Aya, tuhurire kwaya ruhi ikibanga kutuinira rwimbo. Kisa
kisa cha Yesu ya Bwana wa fahari na pendo zake kuu. Jiunge nami ndugu kutangaza neno, tuimbe sifa zake milele. Kweli tuimbe nyimbo zake na sifa zake milele. So tutaenda the next stage ambayo ni kuigua maanirira na tunyitwo geni ni Elda Mugambi. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ nguoya kamweke gaka ndĩmũkaribishe inyuothe thĩinĩ wa kanitha ũyũ, handũ-inĩ ha session na handũ-inĩ ha CAC session na handũ-inĩ ha parish minister. Karibuni nyote, tũthiĩ na mbere kũgoca Mwathani twĩ hamwe na tũgakena nĩ inyuĩ gũka. Kũngĩkorwo we wĩ mũgeni hihi nĩ rĩa mbere gũthoma, no tũkũrie ũrũgame na gĩtĩo nĩgetha tumenyane. Nasema labda wewe ni mgeni, ni siku ya kwanza umekuja kushiriki na sisi, unaweza ukasimama tukajuana. Mwanake wĩ harĩa microphone. Mwathani agocwo. Amarĩtwa njĩtagwo Josephat Ng'ang'a. Ndĩ mũhonoku, Jesu nĩ Mwathani. Ndahonokire twacemanirie na andũ mathiĩte ũguo door to door. Ndĩ mũrĩu kiasi, ngĩona andũ aya ũrĩa mekĩrĩte ngĩona tarĩ araika. Ngĩmera rĩu no nginya mbe thikĩrĩrie kĩrĩa ndarĩ nakĩo tondũ ndarĩ na gathikara, ngĩmera nyambe ndĩgathime twambe njigue ũrĩa mũrathi mũkiugaga. Ngĩmera rĩu haha tũtirakiuma, tũkĩaragia kiugo, ngĩigua kiugo kĩu nĩkĩanjagĩrĩra, ngĩmera no tũkĩhoire na ngĩhonoka. Thank you. We thank God for you. Let's appreciate God for his soul. Nĩ amwe arĩa mahonokire hĩndĩ ya convention, and we thank God. Na rũcinĩ nĩ tuma no ngĩũkire, so we thank God wĩra ũrĩa warutirwo ndũkĩũrĩire. Bwana Yesu asifiwe. Ni mmoja wao narudishia Mwenyezi Mungu shukrani. Yenyewe ni siku yangu ya kwanza kufika huku. Ni siku yangu ya kwanza kufika huku church. Imenifurahisha. Mimi kwa majina naitwa Jackson Mkiza, nikitokea Western. Kutokea hapo Nips. Nimekuja juzi. Nimekuwa nikifanya kazi hapa juu kwa hoteli fulani hivi. Nilikuwa najiuliza kimoyomoyo, sasa nitaingia church gani? Kwa bahati ya Yesu ya Mungu Kristo kuna watu walikuwa wakitembea hapo hivyo, wakakuja wakatuuliza kama tunaweza join church, lakini mimi kimoyomoyo nilikuwa najiuliza naweza join church gani, na mimi ni Holy Spirit, na nimekuja huku juzi this year January, lakini barikiwe niko na nyinyi pamoja, tutakuwa nakuja huku. Thank you. Asante Jackson, nafikiri hata bado ni maneno ya convention. Let's appreciate Jackson. Na Jackson, ukisikia hausikii lugha, kuna first service, English service. You can see unaweza kuja. Saa hii watu wanazungumza Kikuyu, but we appreciate God. Unaweza tuona after the service pia, tukazidi kuongea onawe tuone after service. Tuwithio na mbere ni undu wa follow up. Tukire ona muhujia itwa guest preacher Mr. Githire. Let's appreciate him. Thank you. Na mchungaji tutire nake ni athire mwena wa kuria PCA Mitero ikuria Karen hena induction ya parish minister ni kweli. Umuthi we are very happy. Nitukoretwo na kiumia kia youth week from Monday 21st na umuthi niguo makiri na climax, na nituonete Mwathani akimariria na agakinya ndumiriri yake kumhaitũkĩra, and their theme has been inspired to speak. Let's appreciate our youth. No twĩtĩkanĩre niĩ nawe atĩ
there is a reformation, there is a restoration, there is a lot of work going on in the youth, and we thank God for that. Ithi gutire na maundu muona ni makahota kwi-organize. Nona uria twakiugaga mathomere guku ni twahingiriirie iheo nyingi, no riu mathi kuria ni marahota gukura na tukona marked growth and there are talents that are coming up, so we thank God na undu ucio kiri mwega. Sunday coming ni turi na gikundi kia andu angi tugaga they are abled differently nio magatutongoriria service, koguo gaino akakimateithia kuri andu maugaga people living with disability or abled differently, koguo tumahoere nao mahoe nietha gukagia no hotani muthenya wa Sunday. Asanti. Kuma health board nao ni maratumenyithia ati umuthi mena medical camp na ni maraheana service itiganite, na imwe ya service ira maraheana ni guthima blood sugar, blood pressure, deworming na consultation service. Ungikorwo hihi ni urenda gu consult madagitari mena ha thutha tentini, go and consult. Today they are giving us that free service. District fellowship igakorwo muthenya wa Wednesday 30th na cibangitwo thiini wa district citu na igatongorio no district citu. District ya Betheri ni magakorwo na muhunjia the parish evangelist, no district icio ingi ni tugubanga ni makahunjia, koguo district mabange muthenya wa district joint district fellowship, muthenya ura tugiaga joint district fellowship ya mweri wa gatano 7th May, igikundi gitu kia Women's Guild nio magatongoria, koguo Women's Guild muthina mbere kuhariria muthenya ucio. Ni tukoretwo na mahiki matiganite, ira ni turare na uhiki wa Stephen Nyongo na Ruth. Let's appreciate that couple na tugacokeria Ngai ngatho ni aria marahotire guka. It was a very colorful ending. Muthenya ucio ngi Thursday no kwari uhiki wa Mr. Kimani Wawire, etagwo Kimani Wairire, Mr. Kimani Wairire kuma kuri El Shaddai. It was done on Thursday in the vestry. Koguo kwina mohiki matiganite wa Saturday, wa vestry wa Thursday, na koguo we kihiko giaku gitarathimeiirwo thiini wa kanitha oya mweki ucio wonane na Eldawa district hamwe na mutungatiri nietha uhoro ucio ukiharirikire. Koguo aria matari mara kihiko kiao gitari kirarathimirwo thiini wa kanitha oya mweki ucio, na tugaga uhiki no andu atano, muri we na mutumia waku na andu aria ukurugamira na mutungatiri acio ngi othe ni kwiyongerera meyongagirira. Koguo mutungatiri ofisi yake ne hingure ni undu wa maundu macio na mawira macio. Ni turi na andu maracakaya akuma kuria district ya Sharon. Ni twehereirwo ni mutumia ugwitwo Winnie wa Gikuyu Kamami. Winnie wa Gikuyu Kamami ni ahurukirio ni mwathani muthenya wa Tuesday 22nd, na arakoretwo ekuria thibitari akomete thiini wa thibitari wa Coptic Hospital. Aikaraga hare hakuhi Spa Mall, na ona sister yake no mumemba wa district ya Sharon etagwo Alice Kamami. Alice Kamami nake no mumemba wa ku Sharon. Koguo ni kuri na macakaya macio turugame na family yo. Ni turamenyithio mena hospital bill close to 2 million. Koguo no maranithio teithio witu, mahoya no teithio witu wa kibeca, na tukamenyithio muthenya wa umuthi ni tukugia na fellowship. Tukugia na fellowship thaa 10 o kuu giikaro kia Winnie wa Gikuyu, na Ngai wa muoyo atuthio na mbere tumanyitirire. Muthenya wa mathiko ni tumithenyiretio ni Friday, muthenya wa mathiko ni Friday kuria itura ria Ng'enda Gatundu South kuma thaa 4. Koguo turirikane kunyitira family yo, na twathie kuo ni tukumenya program iyo ingihana atia. Ni kuri na induction of a parish minister wa kuria Zombe Nedeni area na ni guthoma edict for the induction of a minister, Reverend Peter Chege DC. This is to bring to your attention that the Presbytery of Ruiru has received an intimation from the Committee of Appointment of Ministers that Reverend Peter Chege DC, a minister of the gospel, has been posted to Zombe Nenden area in Ruiru Presbytery, and whereas the said Presbytery has adjudged the said Reverend Peter Chege DC to be qualified for the oversight of the parish and has resolved to induct him into the charge on Sunday 11th May 2025. Unless something occurs which may reasonably impede it,
Notice is here given to all concerned that if any of them has anything to object to in the life or doctrine of the said Reverend Peter Chege, the C, they should convey their objection to the presbytery, which is to meet at PCA Bahati Church on Sunday, 11th May 2025 at 8:30 a.m. If no relevant objection is made and immediately substantiated, the presbytery will proceed without delay to induct the said minister into the said Nedeni area. It is submitted to us by Reverend Joseph G. Dongo, the presbytery clerk, and this is the first reading. Nĩ tũrĩ na mũmemba wa kuma kũrĩ El Shaddai ũcoketie ngatho nĩ ũrĩa mwamũnyitĩrĩire rĩrĩa erĩga gũtigwo nĩ mamu wao. Mũmemba ũyũ wetagwo Rosemary Wambui nĩ acoketie ngatho na akaheana kĩheo gĩa ciringi 2,000. Nĩ tũrĩ na elder erĩ mararĩ leave kana rũtha na nĩ marĩkĩtie gũcoka. Koguo members El Shaddai district elder ũrĩa ũgũcoka kũrĩithia El Shaddai district nĩ elder Aris Dani. Nĩ tũĩ nĩ aratravelete USA but now she's back. Ona gĩkundi gĩa JPRC elder ũrĩa ũgũcoka gũkorwo patron nĩ elder Aris Dani. Na kuo Sharon district nĩ tũĩ elder Florence Mukoma ararĩ on maternity leave no nĩ acokete. Koguo nĩ akwenderea kũrĩithia district ya Sharon. Macio nĩ mũtuma namo Ngai wamwe tũrathime tũkĩhingia marĩa twagĩrĩirwo kũhingia na tũkĩhoera marĩa twagĩrĩirwo kũhoera. Nĩ tũrĩ na chair wa youth Catherine Wambui. Ngwĩciria no atũ highlight a few issues or development concerning ũrĩa magĩkoretwo magĩka as a youth. Thank you. Let's appreciate her. Wathani agocwo rĩngĩ o ũrĩa mwaigua njĩtagwo Catherine Wambui na nĩ ithuĩ tũgĩtongoragia youth kũrĩa kwa youth service na hakwa nĩ just kũ highlight maũndũ marĩa tũkorwo tũgĩka kuma mwaka wanjie na kuma tuingire office-inĩ. So for the year 2024-2025 nĩ tũkoretwo na events. Our focus tũgĩka maũndũ maitũ ikoragwo 1 nĩ fun, 2 nĩ food, 3 nĩ fellowship. And we say nĩ mũĩ ciana cianyu mũtingĩthi handũ hatarĩ irio ĩtiguo nĩ mũciũĩ biũ. So our tag as we tũgĩthondeka maũndũ maitũ kana tũgĩthondeka events itũ tũciraga 1 you'll have fun. No mũhaka tũhote kũruta mũyuthi ũcio nyũmba na aingĩ ao ũkarĩa mbere ũgekora nĩ ndwenda gũtigwo rĩu na thutha. Koguo nĩ gĩkeno kĩingĩ mũno twĩnakĩo na like we can appreciate and thank God for nĩ ũndũ wa grace yake tondũ we have increased in numbers. First I would like to say every quarter mĩeri ĩthatũ ĩkĩanjia nĩ tũkoragwo na our prayer retreat na mbere-inĩ tũrakoragwo na namba ya kĩndũ 20. Tũtiraihũragia nginya vani. Thaa ici no njuge nĩ twĩihũragia bathi na tũgathiĩ tũnyitanĩte. Ũcio nĩ Ngai ĩtiguo. That is one. So that is our prayer. We want people to grow spiritually. We also nĩ twanjĩtie nginya na prayer ministry with guidance ya our youth coordinator. We have our prayer ministry that is led by one of us. Tugaga, yes, we are leaders. No to ikundi-inĩ icingĩ ti ithuĩ tũmatongoragia. Nĩ youth ũmwe hau nĩwe ũtongoragia kĩndũ kĩu. Koguo in our prayer ministry twĩna Victoria and Marvin au ndio wanatulead kwa prayer ministry. In our praise team na nĩ mwakĩonera nĩ magimarĩte biũ ĩtiguo. Our praise and worship, we have Gloria who leads that group, and we also have mũtiakĩmenya irio no mũhaka. Koguo no mũhaka hakorwo na mũndũ hau. Yes, we have two of us. We have Naomi, the lady in the group, and we have Edwin. Mambo ya gender equality lazima ikue kila mahali. So yes, that is what we are aiming for, and that is how we have grown. And yes, we have had the continued support of our elders
Najua amfikangi huko, hata mjuangi vile kunaendelea, but we like to welcome, ukuje tu chungulie. Tunaonanga tu watoto wakitumwa, enda uite nani. So when tunachelewa hapo huko, bear with us. Ni growth too, we are growing, and we like to encourage, if you have youths in your home, umeremo moke. And as you can see, sinaona fan iko, and kujibamba ni lazima, na kujibamba unaweza ukiwa kwa Mungu. That's what we try and showcase the youth. Yes, and we have noticed for the junior youths, they are very active. No yoka hea ya makinyetie miaka 26 guthi na iguru nitwekoretie nituraregera guku nona. Yes, nituraregera guku kwea ciathi. No ndemendete kunjira we ni mzai wetu, we ndio mkubwa. No ndemeraga tukikaa na nyinyi hapa, naona kai ndina miaka mingi gukira, ndihana munini kumukira. For the rest of the youth wenye wako above 26, we are very welcome and we have fun. Akukosi chakula. Yes, you are very, very welcome to our services and our fellowships and our prayer retreat and our trips. Mungu abariki na azidi kuongezea. Thank you. Bwana asifiwe. In just 1 minute, tena ningependa kusema asante for what tunapanga in future. Kate mentioned something to do with the 26 and above. We are working hand in hand with the office so that tukuja na programs ambazo zinaweza accommodate the senior youth quote and quote. Yes, si wazee, lakini we want to accommodate everyone so that to bridge the gap enye iko kwa sasa. But what we have started and tutaendelea. So wazazi tungependa kuwasihi wenye wako na watoto, youth wanarika, ni watoto wenyu na ni wanarika, si ndio? Tukianzisha hizi program, tafadhali encourage them to join in. Train ikianza safari, mtu asiachwe nyuma, na tutagrow sisi wote pamoja. Mbarikiwe sana. Thank you. God is good. Arorokera neighbor yaku umurore uguo na ukorwo nduri wirore kuma hau umwire riri tamwire kaundu ndigukwira uria ukumwira. Aya, riu ni hakinya ihinda ringi tuharirie ngoro citu uhoro wa kuruta turutire Ngai iheo iria tukumureheire. Amen. Tugutongorio ni Elder George uhoro-ini ucio. Bwana asifiwe. Nimurakenio ni youth aya. Kwaja chia ni agenia ni kwaria Gikuyu fluently. Na Ngai amurathime muno. Ndikinyambe njuge before tuthie mwena uyu. No before tugithia na mbere we can have the tukorwo na youth. Tumetaga deacons ya youth. Moke okuma district yothe mabe moke moe each orokorwo we ha mbere na we deacon wa youth for your district okay muteithie muthe ninyu mukuruta wira uyu okorwo head district we can have not to corona anybody else to okay ateithie. Then massive basket ni undu wa family yo erusite their family members, we can have it here. Haya, so kwedi sitari sirona ado kogo deacon wanyu nemo makoro shine no die ndiko magithibiri shiba no you can come Sharon, Canaan, Tumaini, Zion na Bethlehem. Mama koroshine no wisha Mario kuja. Zion
Bethlehem, Canaan, icio haraka. Any other deacon to come and pick? Amen. Twajie mwena uyu. Oh, Canaan, hey mwetonete. Iyo ni kunyitwo ni someone else. Tusonge hivyo. Songa kidogo. Hivyo. Haya. Twajie mwena wa kwaya tukite uguo. Twajie mwena wa kwaya tukiigwaga rwimbo ruru rungi. Ngai haha nĩ kwenda gũtũrathima ithuothe, andũ aitũ nĩ tũhoe tũheo Roho wake, tũrathime twakũhoya turĩrie kĩrathimo Mwathani tũgwetereire ũtũhe hinya mwerũ. Ngai haha hamwe na ithuĩ handũ haha hatheru, andũ othe nĩ tũhoe atherie ngoro citũ, tũrathime twakũhoya turĩrie kĩrathimo Mwathani tũgwetereire ũtũhe hinya mwerũ. Ngai haha na nĩ kwenda tũmũhe ngoro citũ, atũiyũrĩrie na wake na kĩrathimo gĩake, tũrathime twakũhoya turĩrie kĩrathimo Mwathani tũgwetereire ũtũhe hinya mwerũ. Mwathani rĩu ũtũigue nĩtwenyihia harĩwe, tũikũrũkĩrie irathimo tũiyũrĩrĩrwo thoro, tũrathime twakũhoya turĩrie kĩrathimo Mwathani tũgwetereire ũtũhe hinya mwerũ, tũrathime twakũhoya turĩrie kĩrathimo mararuta tithe, arĩa mararuta gĩcunjĩ kĩao gĩa 10 moke nĩguo tũhoe hamwe nao. Gĩcunjĩ gĩa 10 tuweze kuomba nao pamoja. Amen. Hebu tuombe. Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ tũroka mbere yaku rĩngĩ Mwathani hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũtũhete mũthenya ũyũ ũgatũkinyĩria kinya kahinda gaka,
atĩ nĩ mũthenya wa yuthi tũkoretwo tũkĩũhĩterera Mwathani, na nĩ ũtũhete mũthenya ũyũ tũgakorwo twĩna gĩkeno na ũgatũhe mũthenya mwega. Amũkĩra ngumo na ũgooci. Rĩu nĩ twoka mbere yaku Mwathani twĩna ngatho, tũgakũrutĩra indo ici citũ Mwathani nĩguo cituĩke cia kũruta wĩra waku. Rora Mwathani, nĩ kũrĩ andũ maruta kuma biacara-inĩ ciao, angĩ maruta kuma mĩgũnda-inĩ yao, na angĩ kuma kũrĩa mandĩkĩtwo mawĩra-inĩ. Tũrahoya Mwathani ũtuĩke wa kũmarathima na kũrathima wĩra wa moko mao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rathima kinya famĩlĩ icio Mwathani, icio cietanĩtio na andũ acio maruta indo ici, ona arĩa maruta gĩcunjĩ kĩao gĩa 10 Mwathani, thiĩ na mbere ũkĩmaheaga kĩrathimo gĩaku kũringana na kiugo gĩaku thĩinĩ wa Malachi chapter 3 verse 10, atĩ Mwathani tũkorwo tũgĩkũgeria na gũruta indo citũ, na nĩ ũgũihũria nginya makũmbĩ maitũ Mwathani, kinya cituĩke cia gũitĩkĩrĩra. Tuĩkaga kũrathima andũ aya na mũndũ wothe waruta Mwathani, na rĩngĩ Mwathani arĩa matanaruta, ũthiĩ na mbere ũkĩmathomithagia wega waku ũrĩa wĩ thĩinĩ wa kũruta na kwĩheana. Twagũcokeria ngatho o thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũhoya na twĩtĩkia. Amen. No twĩtayarishe ũhoro wa mathomo, na ithoma rĩa mbere tũgũthomerwo nĩ Edgar Kariuki, na nĩ Danieli 9, Danieli 9:16 to 21. Danieli 9:16 to 21. Mwathani agocwo. Tũgũthoma kuma ibuku rĩa Danieli 9 verse 16 kinya verse 21. Danieli 9 verse 16 kinya verse 21. Tũthome. Mwathani, ndagũthaitha wĩtĩkĩre kũhoreria marakara maku nĩ ũndũ wa ũthingu waku wothe, ũtige kũng'ũrĩkĩra itũũra rĩaku rĩa Jerusalemu rĩrĩa rĩakĩtwo kĩrĩma-inĩ gĩaku kĩamũre, amu itũũra rĩu rĩa Jerusalemu nĩrĩconorithĩtio rĩkĩonwo na ũndũ othe arĩa matũthiũrũrũkĩirie. Rĩu rĩo rĩene ona andũ aku othe nĩ ũndũ wa mehia maitũ ona mawaganu ma maithe maitũ. Tondũ ũcio-rĩ, wĩtĩkĩre gũthikĩrĩria ihoya rĩa ndungata ĩno yaku, we Ngai witũ, na ũigue mathaithana mayo, nĩgetha ũcoke gũtũma ũthiũ waku ũtherere gĩikaro gĩaku kĩamũre, o kĩu gĩtũire gĩkirĩte ihũru. Ndagũthaitha wĩtĩkĩre gwĩka ũguo nĩ ũndũ waku kĩũmbe, we Mwathani. Ningĩ Ngai wakwa, ndagũthaitha ũtege gũtũ gwaku ũthikĩrĩrie na ũracũrie
Tuguthoma Danieli 9:1-6. Danieli 1:1-6. Nituthome. Na rĩrĩ mwaka wa mbere ũrĩa Dario mũrũ wa Ahasuerusu wa rũciaro rwa Amedia akorirwo athamakite owe ũcio watũitwo mũthamaki wa Akalidei o mwaka wa mbere wa gũthamaka kũu gwa kerĩ nĩguo niĩ Danieli ndonire mabuku-inĩ ũhoro ũrĩa Jehova amenyithirie Jeremaya ũrĩa mũnabii ũhoro waguo wa ũrĩa mĩaka ĩigana ĩrĩa Jerusalemu rĩgaikara rĩrĩ rĩanage na nĩ mĩaka 70. Na niĩ ngĩcoka ngĩhũgũra na kũrĩ Mwathani Ngai ngĩmũhoya ndĩhingĩte kũrĩa irio na ngĩhumba tama wa ikonia na ngĩmbuyaga mũhu mũtwe o ngĩmũthaithaga ngĩgĩkaĩra Jehova Ngai wakwa ngĩmũbaragĩra mehia maitũ ngĩuga ũũ: Mwathani we Ngai ũrĩa mũnene na mwĩtigĩrie mũno, o we ũhingagia kĩrĩkanĩro gĩaku na ũgatunga arĩa mũtianie nao, o arĩa maiguaga mathani maku. Nĩ kwĩhia twĩhĩtie tũkamaramara ona tũkagana, ningĩ nĩtũkũremete na tũkarega kũigua ũtarani waku ona matuĩro maku. Ona ningĩ tũtigana kũigua anabii aku arĩa magũtũngatagĩra, o acio maaragia makĩgwetaga rĩtwa rĩaku, makĩarĩria athamaki aitũ na anene aitũ na maithe maitũ ona andũ othe a bũrũri witũ. Njĩtagwo Edgar. Thoma ritũ rĩa kerĩ rĩ kuma 2 Peter 1 kamũharika 19 nginya 21. 2 Peter 19, chapter 1 verse 19 to 21. 16 to 21, sorry. Kamũharika 16. Na nĩtũgũthoma. Nĩ ũndũ hĩndĩ ĩrĩa twamũmenyithirie ũhoro wa ũhoti ũrĩa Mwathani Jesu Kristo enaguo na wa ũrĩa agoka rĩngĩ-rĩ, tũtiarũmanĩrĩire na ng'ano iria ciatũrĩirio na wara, no kuona tweyoneire na maitho maitũ ũkaru wake. Nĩ ũndũ nĩaheirwo nĩ Ngai ithe witũ gĩtĩo na riri hĩndĩ ĩrĩa mũgambo wamũkinyĩire umĩte kwĩ ũrĩa mwene riri ũrĩa mũnene, ũkiuga atĩrĩ, ũyũ nĩwe mũrũ wakwa nyendete mũno, nĩngenaga nĩ ũndũ wake. Naguo mũgambo ũcio nĩ ithuĩ
wĩiguĩrĩire umĩte igũrũ hĩndĩ ĩrĩa twarĩ hamwe nake kĩrĩma-inĩ kĩrĩa gĩtheru. Ningĩ tũkĩrĩ na ũhoro ũrĩa anabii marathĩire, naguo nĩ mwĩkĩre hinya o makĩria. Ũhoro ũcio-rĩ, nĩguo mwagĩrĩirwo nĩ kũrũmbũiya nĩ ũndũ ũtarĩ ta tawa ũkwara handũ harĩ na mairia o nginya gũgakĩa, na njata ĩrĩa ya rũcinĩ ĩkorwo ĩrĩ nyũmũ ngoro-inĩ cianyu. Na mbere ndaya mũbataire nĩ kũmenya wega atĩ gũtirĩ ũhoro ona ũrĩkũ wanarathwo maandĩko-inĩ ũngĩtaũrwo nĩ mũndũ akĩwĩtaũrĩra we mwene, tondũ-rĩ, mohoro marĩa manarathwo gũtirĩ ũrĩ woka ona rĩ nĩ ũndũ wa kwenda kwa mũndũ, no andũ nĩ marĩirie ũhoro umĩte kwĩ Ngai matarĩtwo nĩ Roho Mũtheru. Yes, thank you. Maũrĩre irũĩ wega. Gĩkũyũ ti kĩhũthũ gũthoma. Nilijaribu kikaniramba. Haya, tũkũrũgama na igũrũ tũhumbũrie arĩa mena mabuku marĩa ndiũ kaĩ makũrũ kana nĩ merũ. 229 229 njikaraga njũthĩrĩirie thũmbĩ. Njikaraga njũthĩrĩirie thũmbĩ yakwa njerũ ĩna riri mũingĩ torĩa tomo mamĩtũthĩrĩirie akiuma thĩno tani mũingĩ ndĩthiaga ndĩ thĩinĩ wa Roho ngahoyaga ndĩ thĩinĩ wa Roho ngakenaga ndĩ thĩinĩ wa Roho tondũ nĩwe mũtongoria wakwa Jesũ arora tũmuone akenire agĩkena ndĩ thĩinĩ wa Roho akĩraire nĩndacokia ngatho nĩkũguũrĩria ya njĩra ya ma ndĩthiaga ndĩ thĩinĩ wa Roho ngahoyaga ndĩ thĩinĩ wa Roho ngakenaga ndĩ thĩinĩ wa Roho tondũ nĩwe mũtongoria wa ma Jesũ nĩwe Mwathani mwega nĩ tuoka mbere yaku mahinda-inĩ maya ma mĩaraho, amũkĩra ngumo na ũgooci Jehova Ngai witũ. Thengiũ nĩ ũndũ wa kanya gaka watũhe nĩgetha Jehova Ngai witũ tũtuĩke tũkũgaya kiugo gĩaku na ndungata ciaku mũthenya wa ũmũthĩ. Reke methugunda ma ngoro citũ na meciria maitũ ona ciugo cia kanua ciakwa kanua gakwa Jehova ndĩrahoya Mwathani mwega cituĩke nĩ gwĩtĩkĩrĩka mbere yaku Mwathani witũ. Thengiũ nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru ũrĩa watũtigĩra nĩgetha tũthomithie mũno makĩria ũhoro wĩgiĩ kiugo gĩaku mũthenya wa ũmũthĩ. Ndamaneana moko-inĩ maku, ona nĩ Jehova nĩndeneana moko-inĩ maku nĩgetha Jehova ũndungate o ũkĩmatungata. Twatũtĩkĩte nĩ watũigua katika jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu tumeomba hata na kuamini. Amen and amen. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Nĩwageithĩka. Umesalimika kabisa kabisa. Wa mbere nĩ gũcokia ngatho. Ndugu yangu uko ekuo
Yule mgeni wetu ambaye alitoka pande ile ako, inua mkono mahali huko, ama alitoka oni athire ngwendaga nigetha ndakurio tondu nowe wiki ungiatuma huthire ruthiomi rwa Githweri nigetha nake ndakorirwo. Bwana asifiwe. Na kama yuko hapo nje ambiwe tu arudi. Ako ako wapi? Amezuiliwa na kikingi. Ndugu yangu nimekuona. Ako mujitikirie tu. Akorwo Jesu akuire mutharabaini ni undu waku we mwene we ona ni kuhunjia ni undu wake. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu ya huyo ndugu wetu ambaye ni undu wa convention hiyo mwekire na akakubali kuja. Hata first service tulikuwa na Muganda. Bwana asifiwe. Na mwingine alikuwa mahali Josephat. Hawa. Hata sisi tulikuwa na kigomano last week. Bwana asifiwe, ya Easter. Haleluya. Kwa sababu ya huyo ndugu tu mmoja, niruhusuni tu kwa leo nitumie lugha ya Kiswahili. Ndio hata kwa sababu amekuja na mlimhubiria na akasikia injili yake Yesu Kristo, naomba tu kwa nikiwa nimenyenyekea nitumie lugha ya Kiswahili. Bwana asifiwe. Na huko tuliri, si tumetukana na wao? Si tumetukana? Bwana asifiwe. Kwa sababu tumetukana na wao, si hata sisi tutukanie. Praise the name of the Lord. Jetago Githire Joel wa Wajiko na Mugure. Bwana asifiwe. Wajiko ni mami, Mugure ni mutumia. Na gatagati ka Mugure na anie twina ciana ithatu. Bwana asifiwe. Ndio moyuthi. Haleluya. Wanamona njiri itari ho. Bwana asifiwe. Ni tondu wa guka nimegwa sorry, lakini hii si mahubiri. Eli nasema ya kwamba mimi naitwa Joel Githire. Kristo ni Bwana Mwokozi wa maisha yangu, na niseme ya kwamba nimeokoka na hudumu na kanisa hii ya PCEA pande ya Baraka Parish, Kajiado Presbytery. Kajiado sio Kajiado Town, bali ni Kajiado ambayo ni pande ya karibu na Rongai. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni karibu, ni mpaka ya Nairobi na Kajiado, inaitwa Rongai. Ongata Rongai, sio Rongai ya Nakuru, bali ni Rongai ya Kajiado. Haleluya. Bwana asifiwe. Na nidraigwa nyihete muno, nasikia nimenyenyekea kabisa kupata mwaliko kupitia kwa youth patron ambaye ni rafiki wa miaka mingi, kwa sababu mahali alitoka ndipo hata mimi nilitoka. Aliwaambia natokanga wapi? Kabla kuja huku, ashaiwaambia kule alitoka. Na alikuwa mwanarika kama mimi. Si alikuwa chairperson, treasurer wenyu wa fedha. Kwa hivyo hiyo kazi hakuianza kwa hii kanisa, alianza akiwa youth. Ndiye alikuwa treasurer wakati wetu wa youth, na zaidi ya hiyo nilikuwa mdogo mwenyekiti wa narika miaka hiyo ya zamani, kanisa la PCA Bahati. Bwana asifiwe. Lakini alipokuja pande hii akanitafuta, akanipata, na sisi tukapatana. Bwana asifiwe. Mchungaji tulikuwa naye asubuhi na akanipea baraka za kuweza kuhubiri katika hii pulpit yake wakati huu wa Youth Sunday. Sijui kama kijana yangu ako kwa kanisa. Ako Ethan Joroge Wagethire. Kuna kitu nilikuwa nataka afanye, kwa hivyo akija mkiona nikinyamaza ni kwa sababu nataka pia ako na presentation ambayo ningependa aweze kupresent. Ni akija. Joroge, watu wanashindwa wewe ni nani? Hebu ambie kenye nataka kuambia. Praise God, church. Praise God again. My name is Ethan Githire from Baraka Parish. Today is Youth Sunday and the theme is Inspired to Speak. I have a poem on the same. Nitaongea na si tu nitoke.
Bado tuwe keen na story ya prophets. We didn't craft these stories or invent them, but believe me, I was there. On the mountain, myself, James and John, that day during Transfiguration, I did not just hear, but I was there. Trust me, hizi stories za jaba. You were there, tulijionea. Moses and Elijah appeared with their looks dazzling, appealing, actually thrilling. A voice from heaven interrupted my intellection, stamped that he has the power over the law and the prophets. This is my son with whom I am pleased. Obey him. Read the books of prophets. Please try to be keen. One after another, great prophecies that came to be. It has been God's great mission to reveal of his plans, so it cannot be for man. Not for man's mind, but breathed by God. Through human lips, the words were told. Like Daniel, nikisoma scriptures naelewa God's plans na generation yangu. I will not fear to voice it out, for I feel ni jukumu yangu. Let's read the scriptures and please be keen. With humility, let's pray and please leave sin. Wenzangu, si story ya jaba. Believe me, I'm inspired to speak. Thank you. Si story ya jaba, I'm inspired to speak. Hallelujah. Sasa ni generation yake wanabonganga hivyo. Sisi tunabonga venye tunabonga sababu God ni mreal na God ako sawa. Hallelujah. So huyo ni kijana wangu na Mugure. Wasichana hawakuweza kufika na pia mama yao, lakini aliweza kukuja ndio tuweze kuhubiri pamoja. Kwa hivyo kati ya zile dakika ambazo nimepewa nimegawana na yeye. Hallelujah. Tukijitaku. Tulikuwa tumuite. Tumesomewa vizuri vitabu ya Danieli na hata kitabu cha waraka wa Petero kuhusu mambo ya unabii. Ni vizuri tunapojifunza mambo ya unabii, uhoro wa kuratha. Wakati mwingine huwa tunaogopa wakati tunahisi ama mtu amenena ama neno ambalo linatisha ya kwamba na hiyo ni Bwana Mungu amenena. Ukisikia mtu anaitwa nabii unamuogopa, lakini ukweli ya kwamba mambo ya unabii sio kitu ambacho tunafaa kuogopa. Bwana asifiwe. Mwadhani ya Goswa. Kwa nini? Kwa sababu unabii sio tu jambo la kuogofya watu, bali ni kutayarisha watu kwa mambo ambayo itakayotendeka hata kama sio sasa, pengine miaka ambayo ama miezi ama siku ambazo zinakuja. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba ukisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana, Revelation pale chapter 1, nasema ya kwamba heri mwenye kubarikiwa, kwa maana tu kusoma tu Revelation peke yake ogothoma tu we murathime tigutaokuo, sio kuelewa kuhusu Ufunuo wa Yohana, bali tu kusoma umebarikiwa. Praise the name of the Lord. Kwa sababu unabii tu ni kunena yale Mungu ambayo anataka watu wake wapate kuiona ama kuisikia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unabii tu ni kunena neno la Mungu. Hata ninapohubiri saa hii sisineni mambo ingine. Umesikia stories za jaba hapa? Yaani vitu fake, vitu ambazo ni mtu amejitungia. Bali neno la Mungu ni la kweli, kwa maana maandiko matakatifu ilipokuwa ikichapishwa ama ikiandikwa, Mungu alitumia wanadamu
wanadamu wa kawaida kupitia Roho wake Mtakatifu Mwenyezi Mungu wakaweza kufanya nini? Wakaandika yale ambayo Mungu alikusudia ama amekusudia watu wake waweze kuielewa ama kuiona. Haleluya. Tuhamo ginya hau. Tuko pamoja mpaka hapo. Kwa hivyo unaposikia mambo ya I am inspired to speak, yani ninasikia nina msukumo wa kuongea. Hawaongei mambo ambayo ni yao. Wanaongea mambo ambayo Mungu tayari amewanenea, na wanasikia wana msukumo wa kuyasema kwa maana ni ya kweli. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati Danieli anapozungumza hapa sura ya 9 ya kwamba alipata kuelewa kupitia vitabu za nani? Za manabii. Bwana asifiwe. Haleluya. Kumbuka Danieli alikuwa kijana mdogo wakati wana wa Israeli waliambiwa na Yeremia. Ukitaka kusoma Yeremia 25, habari hii ambayo Danieli alikuwa akisoma imeandikwa mahali pale, ya kwamba kwa sababu ya kukaidi niodo wa karadia mugabo wa Ngai kule ciana cia Israeli, akawaambia kwa sababu mmekataa kusikiza amri zangu na kuzitii, basi nitatuma Mbabiloni ambaye atakuja kuwachukua na kuwaweka mateka, awapeleke wapi? Babiloni. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Danieli alikuwa ni mmoja wa mateka akiwa kijana mdogo. Kwa hivyo alipochukuliwa akawa ni mmoja wa wale ambao ni familia za watu wa kutajika. Haleluya. Kwa hivyo akachukuliwa na mfalme wakati ule, akaweza kufunzwa, akabadilishwa jina, akapewa mambo mengi ya Kibabiloni. Lakini jambo ambalo ni la kufurahisha ni ya kwamba hata iwe jinsi ambavyo kijana hapa ameweza kuhubiri, ya kwamba ana msukumo wa kuhubiri injili, vivyo hivyo Danieli akasema ya kwamba hata kama niko nchi ya ugeni, haleluya, sitafanya nini? Sitakubali kunajisi maisha yangu na chakula cha mfalme. Praise the name of the Lord. Na ndio maana akawa ni mwaminifu kufa kupona, akasema liwe liwalo, nitasimama na neno la Mungu. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo alipofungua maandiko matakatifu ama vitabu vya unabii, akaweza kuelewa. Haleluya. Bwana asifiwe. Na alipoelewa akakumbuka yale ambayo yalikuwa yamesemwa miaka mingi iliyopita, ya kwamba sasa imekwisha timia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana malaika wa Mungu, ukisoma hiyo sura yote ya 9, malaika wa Mungu ambaye ni Gabrieli alikuja akawaambia mambo kadhaa ambayo hatuna wakati wa kuizungumzia. Lakini cha muhimu ni hii: wakati Mungu anapotumia watumishi wake, anapowaita, anapowachagua, ako na sababu. Swali ni, je, wewe unajua nyakati ambazo unazoishi? Kama Danieli aliweza kujua nyakati zake na akaweza kusoma unabii ambao ulitolewa miaka 70 iliyopita na akaweza kuingamua na akaielewa, je, wewe na mimi tunaweza kusimama imara tuseme kwamba nejoe maondo maya ne mara dheto miaka meige medhiru harunia hika? Praise the name of the Lord. Kwa hivyo wanalika wanatuambia kwamba wao wana msukumo wa kufanya nini? Wa kuongea. Na si kuongea kuropokwa maneno ambayo hawayafahamu, bali wananena maneno ya Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe ambayo ni maandiko matakatifu. Praise the name of the Lord. Therefore I call upon each and every one of us this afternoon, sababu muda umesonga sana. Jua nafasi yako katika ufalme wa Mwenyezi Mungu.
Hallelujah. Ngai nĩagũthurĩte. God has called you to speak his voice. Hallelujah. Sababu akisema hashtag God's voice, si ndio tunasema wanarika? Tuko pamoja? God's voice, my voice. Kwa hivyo kama utanena sauti yake Mwenyezi Mungu, wacha ijulikane ya kwamba ni sauti yake Mungu mwenyewe. Hallelujah. Tondu we niwe coro wake. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo usio unasema ati monafi kaurara watairwa. Sorry. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Unabii tu si kunena neno la Mungu. Na hilo ndio mlifanya juzi wakati wa kigomano. Hallelujah. Kwa nini? Kwa sababu kuna huo msukumo ya kwamba hii injili lazima isambazwe. Lazima isambazwe. Jambo la pili, ninasema ya kwamba Danieli aliweza kupanda ngazi. Kuanzia kijana mdogo aliyekuwa na uwezo wa kutafsiri ndoto, aliweza kupanda ngazi na akawa kiongozi kwa miaka mingi. Sisi ambao tumesoma theolojia tunasema wakati huu wa sura ya 9 alikuwa miaka 80. Kwa hivyo alikuwa amehudumu kwa wafalme wengi. Bwana asifiwe. Tuko pamoja? Kwa hivyo alichukuliwa wakati wa Nebukadneza, sasa ni wakati wa Dario. Bwana asifiwe. Mwana wa Serusu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kwa hivyo alikuwa tayari ni mzee. Alikuwa tayari anaelewa ya kwamba sasa mambo yale ambayo alinenewa na Mwenyezi Mungu, Mungu ni mwaminifu kuyatekeleza. Umeshika hiyo point? Ya kwamba hakuna jambo lolote ambalo Mungu analolizungumzia either kwa unabii ama kwa njia zozote, yeye ni mwaminifu kuihakikisha kwamba limetekelezwa. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo sijui Mungu amekunenea nini wewe, ama pengine unajiona ya kwamba haufai. Kwa hiyo hile mno. Bwana asifiwe. Na waona vizuri. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Danieli akagundua ya kwamba Mungu ni mwaminifu kwa kutekeleza nini? Yale maneno ambayo ameyazungumza. Hebu tuende safari kidogo. Kitabu cha Mwanzo 3, Genesis chapter 3. Mungu wakati nyoka alipokuja na akafanya mwanamke na mwanadamu ama Adamu watende dhambi, Mungu, Biblia inasema ya kwamba Mungu alipata kutembea katika shamba wakati wa jioni. Na alipokuwa atembea mahali pale, aliweza kutangaza, akatangaza laana. Na mmoja wapo ile laana alisema, akatoa unabii. Mungu mwenyewe akasema, nitamtuma mwana wa mwanamke ama uzao wa mwanamke ambaye atakuja, ataweza kuiponda kichwa chako. Bwana asifiwe. Haleluya. Tuko pamoja mpaka hapo? Wakati alipokuwa anazungumza mahali pale, alitoa unabii. Na hilo neno likaweza kufuatilizwa wakati Isaya alipozungumza akasema, na msichana bikira atapata kuzaa kijana na ataitwa nani? Imanueli. Isaya 9:6 na Isaya 7:14. Bwana asifiwe. Na huyo mwana wa mwanamke ama uzao wa mwanamke ni nani? Ni Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kwa hivyo Mungu mwenyewe ndiye alianza unabii. So usione ya kwamba ati Yeremia, hapana. Mungu mwenyewe ndiye alianza unabii kitambo sana. Na yale yote ambayo alizungumza kuhusu wana wa Israeli yalipata kutimia. Bwana asifiwe. Fast forward. Yusufu na familia yake akauzwa wapi? Misri. Haleluya.
Wakati Yusufu alikuwa karibu kufa, akaambia familia yake, kwa sababu najua Mungu atakuja kuwaondoa katika nchi hii na wapeleke nchi yenu, mifupa yangu msiache huko. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Baada ya miaka 400 years, ndio Mungu alikuja kupitia nani? Musa. Hallelujah. Na Musa akawa pale Kutoka 3, akaona kichaka inateketea lakini haichomeki, ama haichomeki inateketea, which is which, a burning bush. Simuelewa hiyo. Akaambiwa hapana. Ashindwa, nimekuwa katika hii nyika kwa miaka mingi nikilisha kondoo, lakini siona kitu kama hii. Akaenda karibia, akaambia, Musa, usikaribie tena mahali ambapo unafanya nini? Unaenda kanyanga ni patakatifu, kwa hivyo vua kiatu. Bwana asifiwe. Mambo haya ambayo nawaambia ni kuonyeshana ya kwamba unabii umekuweko tangu zamani. Bwana asifiwe. Haleluya. Pengine wewe unajua ujui, pengine hujawahi jua. Wewe ndiye Mungu ameinua kati ya watu wenyu uzungumze mambo ya Mungu, lakini unasemanga nimekoji kwa kweli na niguo huwa nazijui, ndiye nimerarukiwa, unajidharau. Haleluya. Hebu angalia wale watu Mungu alitumia. Huyu Yeremia akikuja kuitwa, anasema mimi tu nikakijana tu, kakijana. Akaambiwa hapana, nimekuita uwe nabii kwa mataifa. Praise the name of the Lord. Na huyu jamaa alipitia mangumu. Yeremia alipitia mangumu. Ukisoma Yeremia yote, alipokuwa na neno la Mungu. Bwana asifiwe. Musa alipoenda mahali pale, akakanyanga, akaona hapana, hapa ni tofauti. Nimebaki dakika 3. Masaa ishe. Mkoje tareki. Bwana asifiwe. Haleluya. Danieli, hao manabii wote walipotoka Misri, Samueli akawa ndio hakimu ama jaji wa mwisho. Wakaambiwa sasa kuenda nini? Mkuwe na wafalme. Na Mungu akamwambia, Mungu wao wamekataa. Hapana, si wewe wamekukataa, ni mimi, lakini tenda jinsi ambavyo wamesema. Wakamteua Sauli mwana wa Kishi akawa mfalme wa kwanza wa wana wa Israeli. Na hao ukisoma sura ya Samueli, maodo mamatuko matene, ndio jina Kiswahili, mambo ya nyakati. Ukisoma haya yote utaona jinsi ambavyo Mungu amekuwa akiinua manabii. Na ndio maana Danieli anapoenda pale kuomba, anatoa maombi ya toba ya kwamba Mungu ulituma manabii na hatukusikia sauti. Tunaomba msamaha Mungu, tusamehe, hatukusikia sauti ya hao manabii ambao ulituma, ndio maana tuko hapa. Lakini ninaomba ya kwamba kwa maana unabii ulionena kupitia mtumishi wako Yeremia umetimia, tunaomba sasa tusaidie tuweze kuwa waaminifu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kanisa la Mokoyo, wanarika watukumbusha kwamba tutii sauti yake Mwenyezi Mungu. Tuache kudharau, tuache kunyororia watumishi wa Mungu. Huyu ni nani? Kwani ni yeye tu anaweza ongelelewa na Mungu? Hata mimi sinaweza ongelelewa. Hata Mungu anaweza nifanya nini? Anza ninenea, kwani tu ni yeye. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Petero akasema, sisi mambo ambayo tunayazungumzia
si mambo ambayo tumejiandikia. Praise the name of the Lord. Anasema ya kwamba sio stori za jaba, hapana. Hizi hadithi tulikuwako. Tulikuwa wakati tulipoona Kristo akipokea utukufu katika mlima. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Musa akapanda katika huo mlima, akitoka mahali pale walimuona akiwa amejaa na utukufu tofauti. Naye Yesu akaenda katika mlima huo, akakuwa transfigured, akaonekana mtu tofauti katikati ya Musa na Elijah. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo huyu Petero ni yule tu ambaye alikuwa na kibelembele. Kristo aliuliza swali, huko nje watu wanasema mimi ni nani? Anasema wewe ni Elijah, wewe ni Musa, wewe ni nabii ambaye atakuwa kuje. Lakini sasa kauliza, nyinyi kama watumishi wangu, nyinyi kama wanafunzi wangu, mnasema mimi ni nani? Praise the name of the Lord. Hapo nakuuliza, wewe gaino, wewe unajua Mungu kama nani? Hallelujah. Na Petero akasema, wewe ni Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Na Yesu akasema, usikimbie Peta, usikimbie, ndogatengera muno, hata kuwa ni mwena thakame cia kuciaweka hatia cia guteithia kumenya my real identity. The same Peter akirone Yesu akamwambia, wewe ulikuwa kajiwe kadogo hivi, sasa hautakuwa jiwe, utakuwa kajiwe kadogo, hata utakuwa mwamba, na juu ya mwamba huu nitajenga kanisa, na milango ya gereza ama ya jehanamu haitaishinda, haitaizuia. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo unapojidharau, Mungu amekupea neno ya kuzungumza, ita Roho Mtakatifu akusaidie. James hapa amepigwa akafa kwa ajili ya neno. Are we ready as a church to stand and speak the evils in our nation? Are we ready to die in our family when everybody else is looking like it's going this way? You are the only one going this way. The same Peter akaambia Yesu, huyu pia tumesoma juu yake, akaambia Yesu, Yesu, hakuna mtu anaweza kuwa, mimi ni bodyguard wako number 1. Na akatoa njora wakati wa Getsemane. Lakini Peter yenyewe alikuwa na kimbelembele sana, alikuwa na kiherehere sana. Imagine the same Peter aliambiwa na Kristo, kejuke na anogera hau, aliambia Kristo, Peter, kama ni wewe niambie nikuje. Peter akaanza kuchomoka, akajipata, akagundua haya natembea juu ya maji. The same Peter alichukua njora akakata sikio la mtu. The same Peter akaambiwa na Kristo, wewe kabla ya jogoo kuwika utakuwa umenikana. Asema, niye hapana, siwezi. You know what happened? But the good thing about Peter, hallelujah, Peter alikuja akanyenyekea akasema, demweya na wanyona ithe wa iguru. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Akaona ya kwamba nimetenda dhambi kwa maana nimemkana Kristo. Na wakati Yesu alipofufuka, akaenda akamwongelesha Petero. Yohana 21. Simon Peter, unanipenda? Kajua, Bwana unajua nakupenda. Venye tu alimkana mara 3, Yesu alimuuliza hiyo swali mara ngapi? Mara 3. Akamrejesha. Hallelujah. Haijalishi mahali ambapo umeanguka. Praise the name of the Lord. Mkono wake Mwenyezi Mungu
utakuondoa mahali pale. Praise the name of the Lord. And you become a mighty prophet of the Lord in your season. Praise the name of the Lord. Kwa nini? Kwa sababu huyu Peter wakati wa Pentekoste ni yeye alisimama na akahubiri na watu 3,000 wakaokoka. Praise the name of the Lord. The same Peter ndiye ametuandikia siku ya leo akatuambia, I was there. Mimi nilijionea na macho yangu. Aliposikia mbingu ilipofunguka, sema huyu ni mwana wangu ambaye nampenda, msikilizeni. Peter anasema hii si story za jaba, hii si story ya uongo. I was there. Kwa hivyo wakati tunapozungumzia mambo ya unabii, wakati kuna msukumo wa kuongea yale ambayo yako ndani yetu, si mambo tunajitungia, bali ni mambo ambayo Mungu ameweka ndani yetu. Praise the name of the Lord. Isaya 6, napomalizia. Isaya 6, Mungu akamuita Isaya, akasema mimi ni mchafu, sistahili. Aliguzwa midomo yake na kaa la moto, na akapewa maneno ya kuzungumza. Usijione ya kwamba wewe haufai. Hajalishi mahali ambapo umekaa ama jinsi ambavyo hali ya maisha inakuzukuma. Huyo Mungu utakapokuwa mwaminifu kama Danieli ambaye alipanda ngazi kuanzia kijana wa mahali ambapo alikuwa ametekwa nyara, akawa mtu mkubwa katika serikali ambazo ziliweza kuishi huko Babiloni. But God was faithful to Daniel. Mungu akawa mwaminifu kutimiza unabii wake na akauona. Hata wewe ukikaa una uaminifu, Mungu atakupigania. Ukikaa katika utakatifu, Mungu atakupigania. Hilo neno ambalo ameweka ndani yako, kuanzia sasa wacha kuogopa, simama imara. Ambia Mungu kama Daniel alisema, sasa Mungu tunaomba ujasiri wa kunena neno lako. Tuache kujificha tena. Tagukuni kubuyu mnasemanga guko jurere kana ne bwijurere uti. Guko jurere. Hama dogi me kunja kamukia na huko. No. Timotheo leo unapita. Kwamba tumepewa roho ya ujasiri, sio ya uoga. Hapana. Yesu mwenyewe Yesu mwenyewe alipoenda kujaribiwa na shetani siku 40, kuna kitu alikuwa anasema kila wakati, imeandikwa. Bwana asifiwe. Danieli aliposoma vitabu vya unabii ndivyo alipoelewa. Hauwezi kuwa na msukumo wa kuongea kama hakuna kitu ndani yako. Praise the name. Kwa yake utaongea nini? So you need to have the word of God in your heart, that you may speak what God wants you to speak in your generation. Tusimame tuweze kuomba. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, imba hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, imba hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe. Imba hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe, Mungu kweli.
takatifu nazo za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Hizo nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Ningeomba kila mmoja aweze kuenda mbele za Mwenyezi Mungu. Werire agikorwo Ngai ni akwariria na kuonia mahali ambapo unastahili kubadilisha, mahali ambapo unastahili kubadilika, ili neno la Mungu ambalo amekupa ama atakupa lipate nafasi nzuri ya kuweza kukua ndani yako. Kama umekuwa mtu ambaye amewaachanisha huduma yake Mwenyezi Mungu, kwa maana unahisi ya kwamba wewe hautoshi, wewe uko duni, wewe haufai, bali Mungu anakuambia jinsi ambavyo Petero ambaye alikuwa ni shahidi ya utukufu wake Yesu Kristo na mambo yale ambayo yameandikwa yakija kutimia, ya kwamba Kristo simba wa Yuda aliyetabiriwa akaja akafa msalabani na akafufuka na ameketi mkono wa kuume kwa Mungu Baba. Leo akwambia usijidharau tena, usijidunishe tena, tiga kwenyarara ringi. Jehova Ngai eno hoti wa gukuoya aguthambie akuhumbe nguo njeru, nguo ya ũhonokio, nguo ya ũthingu na nguo ya gukwira atiriri, I love you with an everlasting love. You may be far away, but I still love you. I have your word and I want to give you that word. May the Lord God Almighty be with each and every one of us. Ngai mwega na muiguatha ni ndamania na moko-ini maku. Jehova Ngai witu, turahoya kuna Mwathani mwega ya kwamba kila mmoja ambaye ameingia katika ibada hii, Bwana wa majeshi, umkumbuke popote ambapo nahisi ako na udhaifu, popote anahisi ya kwamba hana nguvu, hana uwezo. Bwana Mungu, wewe ambaye ulipokea nguvu na mamlaka yote baada ya kufa kwako na sasa uko hai, I pray in the name of Jesus, may you restore unto each and every one of them who desires to serve you, who desires to stand for you in their places of work na popote pale. May you give them strength. May you give them the spirit of strength, a spirit of wisdom to be able to stand firm for you, Jehovah. Ni asante Bwana, pokea sifa na heshima katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba hata na kuamini. Amen and amen. Bwana Mungu awabariki, aonekanie, watendee mema na wazidishie. Poleni, muda umepita sana, lakini Youth Sunday imepita na ni mara moja tu kwa mwaka. Lakini swali ni hii, wewe unakujanga tu church, unakaa mchache ni sawa, umebatizwa ni sawa, unakula giadhi ni sawa, lakini jiulize, wakati Kristo atakaporudi ama tarumbeta itakapolia, utaelekea wapi? Utaelekea wapi? Nasemanga wakati hujafika, wakati ni sasa ya wokovu. Sasa, sio kesho, sasa. Hujui kesho dakika ingine ukitembea kuweza kutendeka nini. Na sisemi hii kwa sababu, let me tell you something, siku za mwisho
Najua watu wanasemanga ni madhi kuma muthia. Siku za mwisho ukisoma kitabu cha Mathayo 24 nasema hivi, Yesu atakaporudi ni baada ya mtu wa mwisho kusikia neno lake. Tukiona Ukraine na Russia wanapigana, hiyo ni ishara, si mwisho, ni ishara. Bwana asifiwe. Yesu akaambia wasikilizaji wake, hiyo kitabu ya sura 24 hiyo ya Mathayo, akawaambia kama jinsi kulivyo wakati wa Nuhu, hawajaiona mvua. Anasema ati hao takituona abura hao, wewe unatuambia mambo ya mvua? Wewe wacha hii, sio tajaba wewe. Little do they know that in a short while Noah alipojenga hiyo mashua ama safina, alipoijenga anaumza kuna kitu anashikanisha huyu, ni uzee wake unamsumbua, lakini alipokea neno kutoka kwa Mwenyezi Mungu, akalitekeleza, akamaliza. And I'm very sure Noah mahutegire kama trade ije nego kurabura kuma na iko na kuma nathi nego kunoka mai. Asema wewe ni mzai, hiyo kipara yako haki mzai, sorry. That is what happened. Wakati ilipomalizika, Noah na watu wako, the animals went in 2 by 2. Binasema ya kwamba sio Noah alifunga ile boat, Mungu ndiye aliifunga. Enda usome vizuri. Praise the name of the Lord. Usikubali Mungu afunge nafasi ya wokovu. Usikubali. Wacha usikubali. Kwa maana ikishafungwa imefungwa. God bless you. Kwaherini. Dore roere ginya hujia wega. Akihujia uguo gwĩyũragia rĩrĩ, karwĩmbo karĩa kaugatĩrĩrwo twĩ mũrata. Is Jesus your friend? Have you asked your neighbor? Is Jesus your friend or your enemy? Sawa, so twakinya mwisho wa service na niĩ ngũmũtongoragia itagwo Ken Kairo, ndĩ mũhonoku na Jesu nĩ mũrata wakwa mũno mũno gũkĩra andũ arĩa me haha raici. Na tondũ ũguo rĩ, mũthuri wetagwo Martin Luther King ngũmũtigĩra kiugo augire, na tondũ ndaragia Gĩkũyũ rĩ, ngwaria lugha ĩrĩa yaririe, na augire, in the end we will remember not the words of our enemies but the silence of our friends. Manyita hau arĩa matananyita mũtaũrĩrwo nĩ ũcio wanyita ati in the end we will remember not the words of our enemies but the silence of our friends. Rĩrĩa makirire koguo wĩyũrie we, tondũ wĩ mũrata wa Jesu rĩ, ũkirĩte nĩkĩ? Are we together? Ithe tũtirĩ arata a Jesu, tũkirĩte nĩkĩ rĩrĩa kũrathũka, rĩrĩa maũndũ matarathiĩ wega rĩ? Twagwo kwaria nĩ ithuĩ mbere gwĩka atĩa? To raise the alarm and the voice. Amen. Aya, rĩu tũkũrũgama arĩa mena mabuku makũrũ ndiĩ mũgwĩka atĩa. 35 ĩrauga Jesu we ũnyendete. Jesu we ũnyendete, nĩngũrĩra harĩwe rĩrĩa mbara ĩnene, nowe wa kũhonokia. Ithabarĩ-inĩ ciaku niĩ mũndũ mũthĩni, honokia Ngai wakwa, gitĩra muoyo wakwa, honokia wakwa nowe
turaririkanio aciari tafadhali. Ndauga tafadhali murekererie ciana cianyu afternoon. Nĩ tũkũmarora wega, kwĩ andũ mekũmarora wega gũkũ, me responsible biũ makĩria. Koguo mũtikamagirie, sawa? Twarĩkanĩra? Haya. Hau hangĩ nĩ haya, kwĩna ũhoro wa cai na nĩ ngwĩta mama oke ahoere cai. Tũe nĩ ũndũ wa cai. Baba, thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku nĩ twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie ibada ya rũcinĩ gwata ibada ya ũmũthĩ. Nĩ twanenehia rĩtwa rĩaku rĩu rĩkĩrĩte marĩtwa mothe Ngai. Nĩ ũndũ wa ũnene na hinya ũrĩa tuona thĩinĩ wa nyũmba ĩno yaku Jesũ. Nĩ wega Ithe witũ Jehova, nĩ ũtũharĩrĩirie kĩndũ gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Twagũcokeria ngatho tondũ nĩ ũciheanĩte Jehova Jireh. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twahoya na ningĩ twacokia ngatho. Nyahũrĩrwo rũhĩ. Naguo wega Mwathani Jesũ Kristo na wendani wa Ngai na ngwatanĩro ya Mũtheru ĩroikara na ithuĩ hingo ciothe. Amen. Ngoya mweke ũyũ kũmwĩra nĩ wega nĩ gũka, tondũ iruga nĩ rĩabangĩtwo na andũ makĩaga gũka, no inyuĩ nĩ mwĩtĩkĩrire na mwathĩka gũka tũrĩanĩre na hamwe na inyuĩ kiugo kĩa Ngai. Amen. Ũguo rĩu praise and worship team no matũ lead rwĩmbo rwa gũtwara ibuku vestry. Ngatho ici ndacitũma wathi wakwa nĩ ũndũ wa ciama nene ũningĩire ũrotũro kumagio hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa ũkaru waku Emmanuel. Amũkĩra icio ngatho